Добро пожаловать в баракатный смоленский джамаат. Как дела в Таджикистане? Вот так. Все хорошо? Здесь тоже? Давайте, вы сафари. В хадите Пророка саллаллаху алейхи ва саллям говорится: «Салату да'авати мустаджабати ла шакка фихинна». Есть, говорит, три дуа, которые Аллах принимает несомненно. Да'ватул мусафири, дуа путника, который, имеется в виду путешествие в сафари. Ва'даватул мазлуми, и дуа притесненному, кому зулму сделали, на кого зулму сделали. Его дуа тоже принимается. Ва'даватул валиди аля валадихи, дуа родителей за своих детей или против своих детей. Даже вот дуа родителей тоже Аллах принимает. Это три дуа, в котором нет сомнения, что Аллах субхану ва тааля примет этот дуа. Вы приехали с далеких, скажем так, краев, да. Давайте нам. إلهی امید آبادی مکان خیریت کردن فیض برکت الله گذشتگان به طریق دایره رحمت شایسته جناب گردن باقی ماندارد عمر دراز خانه آباد زندگی پرفیض برکت نصیب بگردن خدا مهربان همون در پشت پناه اسلام جوان بشن خدا مهربان پیشروی در دین اسلام در کارهای آبادانی در کارهای سازندگی در کارهای برادری و دوستی را دائما عمل کنم چی مراد و مقصد و آرزوی نکردن و اون مراد و مقصد و آرزوی نکردن برسن الله اکبر از فکری الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألف بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وكف أيدي الظالمين عنا. يا حفيظ احفظنا ويسر أمورنا وحسن مرادنا. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. اللهم عافنا من كل بلية ونجنا من كل هلكة ولا تجعلنا من السافلين. واسقنا كأسا رويا من شراب محبتك ولا تجعلنا من القانتين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الفائزين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم افتح علي أبواب رحمتك يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله. اللهم بارك لنا في أعمالنا وفي أولادنا وفي عمرنا يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم وصلى الله عليه وسلم. Mahmud, Казабыкыч. Вот мы хотели уже выехать. Будем тогда вас слушать минут 5. Нам какие-то назидания, наставления. В общем, Значит, еще вот это помочь скажи. он пока здесь, да? Да. Вот пока он здесь, иншаллах, в ближайшее время мы думаем, здесь маджлис алим для баракат этого джамаата. Вот через неделю, может быть, следующий, через 2 недели, может быть, да. Посмотрим. Мы сейчас подумаем, иншаллах, вместе с вами, как лучше сделать. Так что очень рады, что вы приехали. Альхамдулилля. Делайте нам тоже дуа. Я вот мне 62 года, да? 62 года. Я один раз в 1980 году я с Таджикистана это в армию ушел. В армию в Германию. 2 года там служил, потом
Таджикистане только работа и все. Это перед коронавирусом, я один раз был в России перед коронавирусом, потом я не был. Вот эта ситуация, вот Бободжон, что-то возле Мачита, все сказали вот так, что ты... Я понял, ну, знаем. Да. Вот я за это пришел, чтобы увидеть своими глазами и этому таджику сказать, что вот Мачит, вот такие дела, такие дела, мы сдаем этот Мачит, мы... Надо сказать, люди должны видеть правду. Да. Видели, знали правду, как на самом деле есть. Но иногда бывает, когда видят, что вот такие мунафики, шайтаны работают. Даже те люди, которые хотят помочь, они могут воздержаться. Вот поэтому, чтобы все видели, знали правду, как на самом деле есть. Ну, Аллах этих людей не оставит. Когда мы увидимся, Hocaaka, главный блогер, вот этот, старший блогер наш. Счастливо вам. все, давай, брат, ассаламу алейкум. Приходите еще к нам в гости. Счастливо вам. Счастливо. Hocam basa. И челек, как и будем что-то. И баручек, баруя, мухая. Или челек, дали, вот пошами. Хау, бар якын дали, вот по, чего говорят? Tamam mı? Hani kıta gaz kırki. Abu Bakr gümüşa. Ayso. Çabuk maçta korkuyorsun. Ay avat oldu şu an. Şikene mesela. Doğru ya boş ver ya Allah. Yine didiler çıkıyor korkmakta. Çıkıyor da bak bir şey yok ki. Şu megajen frame ekranlar bir sonra hiç dikşonunu mu yapıyorsun? Doğru ya boş ver ya Allah. Kalmam bir tane gira muhabbet. Başta ami. Bu sarbanadana bu sporet. Hem şunu bana hem iyi dünyada hem bu dünyada modeli şey var. Şunu bana elma hem yaşta hem ya bu diğer şirika ile spisan ya. شروب قد کردیم. Kuş şurup katıyor. ها اینه یاش که یا این پرات کجاله شده راست شو. Roz şehirbaşkanı diğer koroyu bu diğer hitoyu diğer millet bu hamuma da fikrini mezana. Bak bu kasam abi maçı kumadan ku. Hem kımartı kuşay ki be hadik peşeri. İnce da fakat maçı. İnce fikir mekirim ki ha usto mahkeme fikir mekirim ki ayağını lahi kalon saat metram nesa. Saat metram nesa. Daha burayı kalon plakat abzana. Hem kadın muhacir musafiri hasa. Biyo ya da biyo namaz çabukona, sonra çakına, gazım çabuşua, şamunda şey bu bolu da joy khawaya. Hep bir sürü kapı bir sürü. Bana bu kasam bir kapı bir sürü işte bu bak. Bu var. Akip ki kapı bir yapı. İyi değil mi tabii ha? Bazı bir şey. Şuma bu. Tamam işte diyor ki yavaş yavaş. Elektriğine sigortası yapmış dolamıyor. Durur orayı çarpmadan. Abi hoca ne adam etiyor. Ayşe oğlum. Tıkana giren bak telefon Diyorsun. Allah barakat ver. Hava mı doğgası? İnşallah inşallah. Şomadi Bobby. Şomadi. Selamat boş. O bir kan namı kadar geçer. Kılı çavaş korkuyorsun. Cumhur hanım avam olmadı korkuyorsun. Ama şöyle çok iyi. Yok o. Materyal neresi ha? Ziyoti bekliyor inşallah. Kor çıkılay, sıfatı kor. İyi yaptın, doğru yaptın. Ama iyi olur. Ama o biraz. Ama niye kabilo ilk kadar kabileyi bilin yaptı. Ya tamam ya da dikkat bırak gel.
همین لیستی شما دیگه این میشد ایسر اینو کردم خیلی پر چیخ تو کردم دو مرد تو دیزاین تو بهتره اینه پیسر هیچی که یوسرا خالی با موجود که بگای اون نوال چوانداز کو تو گفتی اسماعیل همین اسماعیل گفتی خیلی اسماعیل بچه تا فهمید با اینو میگه بچه تا اینا ولی با بگی اینو باید فرزند دیگه بچه خود دیگه دیگه باز شما همه برای مرا همه باور کن همه برای مرا فرزندن همه برای مرا همین رویدن کامروش برادرن آیو کامروش مادرن ادرن همه این پوزیشن است وقتی اینو بیو بدم که وقتی دیدم شرمنده دیدم فقط یک چهره خندان مونده همه خندان دائما که وقتی خوش باشم که وقتی خوشم همین نیت نگرو پیشروی بود همین دوستی بود برادری الله اکبر اینا دیگه تفاهمی این اینجا منظره رو میبینی ها منظره رو میبینی این دروش هم بگیر اینجا شش درای سه تاش ایک پرای سه تاش اون ایک پرا سه کمرته این شش در کمرته ادی کی پاستا بچه اتاپلنی پاستا کوری چه وای اوجا سر کرای پاس کرده نگرام که بربرا بینه به اون هته نه جوشان چه اون سر کرد پاس کرده Bana mı gidip sokuyor? Barakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. برادران قند نباتم زنده و سلامت باشن. خود ما در پراسپکت میر در مسکو در پراسپکت میر مسجد کلانترین در اونجا نماز خوندیم. کم طرف خوندیم و که فرما خوندیم اومدیم فرما گفتیم بچه دا مرحمت بسم الله الرحمن خب خبری گفتم شو جهانیجا خاطراتم در مسکو ما خاطراتم که در مسکو ما خود یا نوار پارتوفتن در یوتیوب چنان هم داره همو گپ خبر رفته که ما در مسجد گوشتی میفرستم انتظار شما بابوشا انتظار که اوید گوشتینی مسجد ما با شما نوار میکنم انتظار انا انتظار شما میکنم کسی که گپ داره کسی که خبر داره پشت اکران گپ نزنه بیاین اینم پراسپکت نی اون اونجا هجوم است هجوم ایران نبوده هجوم کورمسو بوده اون اونجا بیاین صحبت میکنیم
چی خیلی به شما نوار میکنین چی خیلی کیسته ما به هر یک سخن رفتون به شما گم میزنم ما شما تکان میکنم برای همین برادر خواهم باید این خیلی نشوین چی خیلی که هست بیاین بشینیم اول که ما عفو کردگیم بخشیدگیم هم دیگه ما باید ببخشیم باید در یه عفو گناه ها هستن عفو کنیم یک آرامی تنگیر نمیخوانیم اتل چپک اتل چپک میپیون و گناه ما کردم در مچید ما گوشتی گرفته اومد جوابش میگم که شما رو کی گفتی اومده با سوختتون گرفته چی دوستانی نوز کشیده خب برادر وقتی که من اونجا در اوی من نوام بکن وقتی که اونجا ریمون میره ما کلنا رو سنو کرده بیا بگیریم بگیریم ماشاءالله بگیریم بیا بذار بگیریم باید تگیریم دهان تو شیرین بکنم خلاصه صحبت ها بسیار هست پاجرستا برازیم من خوارکای اسلامی برای همون ما نوار کردیم یک وقتشی بود یک خرسندی بود ما اونجا کم ترک همونجا یک خرسندی کرد وقتی که همون کلنا رو پرتافتیم ما رو وقتی وقتی کلنا رو ما گرفتیم کلنا وزبینه گرفتیم که کشیدیم باید کردیم دیگه بچه بچه یک دوباره سلام علیکم حرکت اکثر یا تاسه کو باید میکنه دیگه رام تونستی ما بابا بلوگر رو استاند بابا نه تام نسی ای تری زنده باشی انا چطور داری اون موتور رو یارو کفر دادن برادر یک تا وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. به توقعات ما بگید. درش جون بگید. برات ماشاءالله برادران خانم وقتی که کلینا رو ما گرفتیم پرت کردیم در اونجا 20 آدم بود کارگرو بود همه در آب عرق شیته ما زوری من اونجا نشون میدادم زوری من نشون میدادم با همین سومرتبه دیگه سومرتبه تو سورو بعد بابا گوشتی نمیگیری گفتم گوشتی میگیری خیلی شوخی کردیم یک مینوت هم شوخی نکردیم اونجا دا چیه به این قدر پرابلم کرد پاجالستا اومد فرازی پاجالستا سلام علیکم خلاصه اینمی خیلی کارش اولی ما برای ویدیو شیره و شربتور میکنم برای نوارای محمد یوسف که هست اونجا دا هست اونجا دا من نوارو میکنم انتظار شد من همین خرمو گیستم برای هم برادران یگان گمانی باید کردن در خونه فقط دوستی و برادری کردن در خونه فقط همین کهی کنه رو بود کردن در خونه نیست وقتی که من مفتی همین پرسپکت میر اینه مفتی بعد همون قاضی کلان کو مفتی همون قطعی وقتی که سخن کرد که در همین تریتوری مسکو دویمین مسجد کلانترینه ما خرسان شدم دیگه براد مoj maşallah
انا برای برادر کاندم دای برو اولما نوورو میکنم دای برو اولما سخنمو میکنم فقط کار کنن که айхтон наворро партвен ая одам дига набре ки ду акид ягон гап пас балан гап назанам мардаки хел неста чи наворо мара мегирен да хутум намуне брат биё ятеб гире бароҳам бародарони кандо бародар Assalamu alaikum. Tamam diyorsun. Evet paşam. Münesara gittim bir yer tabii ki münesara karun bu. Bir de rasere tabii ki mümkün değil. Tamam alaikum. Başak. Tesronka. Başak. Maşallah. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كوباسي كينجي سيدي. شو شو كوباسي كينجي سيدي. برا. برادران دین همیشه ما قطعی همه حاجی باباجان برآمدیم همه آدرس رو موندیم گپ زدیم که در گیجای ما بیاین اکادمی قرض داریم اکادمی مثل جنگ جنجال کردیم چیکاری کردیم چی کشید در رمضان بخشش کنیم سر یک کیلوچوب بشینیم مسئله رو حل کنیم تو که همین مردمی سربلندی مسلمان همین رمضان به یگم جنجال به یگم آتش چپک بگذرونه اوکی ما این چیزا رو میگم کس ناماده است منم همیشه دارم گپ پیامبر تصدیق کردم که بکنیم امروز با ویدیوها برآمد که سومر تیوی یک خرسندی بود یک چی بود و موندیم و همونجا موندک با گفتیم در کورس هدا گرفتم با ویدیو کردن میرم دادیم چقدر گپ خبرو میره برادر رو بیا آروم شین بیا هم دیگر بخشی کنیم چی گناهی که داریم بیا پشت اکران اول حلش کنیم اگر حل نشید چی مثل قرض داریم اگر قرض حل نشید چی مثل چیزایی که میدونیم فقط وجود رقم دلیل ما رو پیچید او گپ زنی اگر حل نشید بگو پیش ما گذاشتیم برادر برای همین بیای کارو نکنیم مینا با آدرس و با همیشه ده بیاین همیشه ده ما همیشه دیم که نمیدونم چند روز دیم همیشه دیم بیاین قد شما صحبت میکنیم برای همین با سرجم باشیم دوست باشیم برادر باشیم کار میکنیم ویدیو میکنیم در ماه شریف رمضان ایدیلی خودتون ویدیو کنم یا ویدیو پرسیدن پولی و گپ خبری مرا مونده که گپ خبر ما سوال بتیم ما جوابش میتونم زنده برو سربلند باشیم اولی ما با ویدیو را خیر شیرین و شربتدار کرده عطیه نه ما فکر ما بیان میکنیم برای چی گوشت گرفتن برای چی کاری کردن برای انتظار شیم برادر